Yes, thank you muno mwirori wa Paxson TV na mwirori wa Castro Media. Muthenya wa mothe turi goko kundu gukioikaine ta Machakos nikuo turagithii na mbere kuhungura tukiroraga mundu uri ungikorwo ringi affected muno kana aria maki affected muno tukiona uria tungikorwo tukimateithiriria na tuka ha uguo turarehe rugano rwa mundu niguo wewe hau ungiona ni wega gukorwo agiteithiririo ukorwo kimusupport ni tugukorwo tugimetia namba ciao niguo wona ni wega mundu cio korwo agisupport uri tugakorwo tukimusupport mutumia uyu murakiona hau ena cini ciake ndere tukorwo tukiaraniria nake ni tondu wa muroro uguo nake ni arakorwo akimomorwo haria ikaraga na araireja na thaici ario haha uguo na ni ararigo kuria guthie reke twarani nake tumumenye wega tumenye hihi niki kirakorwo githie na mbere. Karibu sana, bari yako tusalimie pale, tuambie unaitwa nani? Mimi naitwa Naomi Mutheu. Na pole sana kwa whatever imekuwa ikiendelea. Tunaweza penda utuambie nini iliendelea na iliendelea lini na kulikuwa kama mlikuwa umepewa mpaka update. Ilikuwa on Thursday. Ndio walilete on Thursday. Ndio tukua kwa nyumba tulisikia kuna bomolewa kutoka steel plant. Tukaharakisha kutoa vitu nje. Lakini hawakufika huku. Tukarudisha vitu kwa nyumba. Friday wakaendelea kugonga side moja ya steel plant kwenda chini. Tukatoa vitu nje hatukufikiwa. Sasa jana on Saturday bado hawakufika huku. Sasa jana Sunday padi tulikuwa tunaishi mwenye nyumba akagoa mabati akasema mabati zake anatoa. Sasa nyumba ikabaki bila mabati, tukaweka vitu nje. Hapa kuna plot iko imegongwa bado, hapo ndio tulihamishia vitu. Sasa asubuhi wakaamuka wakigonga. Sasa vitu zetu ni hizi hapa nje. Oi, pole sana. Wewe umeolewa ama? Hapana, sijaolewa. Uko single hivyo? Wewe sasa tunaweza penda utuambie venye sasa umeweka vitu hapa, wewe unatarajia kwenda wapi after hapa? Mimi sikuwa bado na uamuzi bado. Sikuwa nimeamua juu sahi hata bado sina pesa ya kuhama. Sasa nilikuwa nimeamua kwanza nikae hapa before nijue nini itahappen. Hamko mmepewa notification mkaambiwa? Hapana, tulikuwa tumepewa notice hata kidogo. Sasa wewe unaweza penda ama hakuna watu wengi wako around hapa hivi? Wako, lakini nyumba yenyewe anaishi ni single, hatuwezi toshea. Na watoto wangu wawili. Hatuwezi toshea. Najua unapitia mengi sana na sitaki tuongee sana. Naweza penda tuambie uambie watu unaweza penda wakusaidie vipi? Wanisaidie tu nipate nyumba ya kuishi na pesa ya chakula ya watoto. Mtazamaji, nataka dada tusaidie na namba yake ili kama uko hapo unaweza mrushia kitu because hajui mahali ataenda sasa. Vitu zake ziko hapa hivi zote, viti, mitungi, kila kitu ya nyumba zote ziko hapa hivi. Naweza penda tu tuweze kuwasaidia ama tuweze kumshikilia. Umesikia hakuna mtu ameangalia juu saa hii. Na unaona sasa hata maisha vile iko juu, kwenda hata kuongea mtu mlango mwambie unataka kuishi kwake ni ngumu sana. So nataka utusaidie na namba yako na utuambie wakikutumia kitu jina italeta nani? Namba ni 0714 41 47 28. 14 41 47 28. Italeta Naomi Mutheu Mutinda. Sawa. Na pole sana, tunaendelea kuongea na wewe. Nataka tuongee na mama mwingine kwa hapa hivi pia yeye ameaffectiwa mtazamaji. Twere tuko tukiarana Mutumia ugire haha uguo rekioke akao tukiaraniria nake hii nake tukimenya hii thina wake niki tukwarira haha uguo vitu zako ni hizi kwa hapa. Hizo zote. Hizi kwa hapa hivi. Castro Media naweza penda tu uzungushe tu kidogo tu hapa hivi. Ndio pia yeye akuja hapa tuone vitu zake na sijui kama ameacha simu hapa. Kama ni yako ama ni ya nani? Kila kitu hapa ni yako. Okay. Yes. Haya, uhoro waku? Mwega fiu. Yes. Wewe turenda tuire witagwa atia? Gitagwa Margaret Wajiko Gicero. Margaret Wajiro Gicero. Wajiko Gicero. Wikaraga guku? Njikaraga guku. Na ndokite wira. Twina muthee wakwa. Gwaka guku. No tukihamira guku. Tatutariria atiriri wokire guku mwaka uriku ni wariga thabari tutariga thabari kau gothe nginya haha uguo twire wokire ri ukoretwo kiruta wira uriku niki kurathi na mbere kana muri muthee waku karugana kau gothe? Ndokire guku 2019 tukiambiriria wira wa gwaka nyumba ino urona haha ino ya momorwo. Muthee wako ni fundi. Ni nyumba yake ino ya thutha? Ni ya mabati. Ni yako ndikene duka kana niki? Acha ni kurenti, ni nyumba cia kurenti. Okay. Tugiaka tukinya andu mbeca igiamba igithira no guku turakaga ni kwa mwari wa nyina na muthee wakwa mbeca ikiamba igithira tukiamba tukihorera uguo
tugikara oguo riu ugu turaikaraga oguo na mathina maingi muno kwanza guku tondu na guku kwi mathina maingi muno utiri wira ungitirwo ngi nanja utiri atia riu nginya ndagika ene twakinya kuhuru wa heta gwate guku gwetagwo county gwetagwo county Machakos county Machakos haha turi haria itura riri eta gwate kana rita gwate we hii area inaitwaje block 11 noga block 11 do ina bikara county riu do ni akiri ciakwa okay by the way akiri ciakwa ndiekirite guikara guku okay riu jo ni block oguo ndero ni block 11 no kikaraga guku ndi mwenyeji wa kuma 2019 okay sawa sawa horona ndukiri hau horori turona guku mumoreirwo turona wina indo ciaku handi kana ni ciaku kana cia muiretu ure oyu ici ni vitu zangu icio ni indo ciakwa na nginya kule ndiraria kwanza nginya kunywa chai tondu turokeirwo rucini tathariria kwambiri kumemwarwo ri Thursday morning Saturday no mohetwo notification twahetwo reke gwire no aria manetwo matiatwirire ithuĩ andu athi kuringana uria ndiraigua no ithuĩ tutiamenyaga ka ni kuramomorwo riu gukora momorirwo irai kana umuthi ndagika ino turarie nawe guku ni gukoretwo waruta indo ciothe tondu ndirakiona ndaruta iria nguhota kuruta no riu macio mangi ngatigira Ngai tondu kwi maundu makinyaga handu gakira Ngai riu nake Ngai aguteithie niguo thaa ici ri riu tondu wakiga indo haha urathie Ngai ni kuria roria ni ndioi tondu rarara haha ukura haha ndingitiga indo ciakwa no nginya ndicikarie niguo itondu ona kwina andu marathiruka kuona makienda kugura indo riu ndungitiga indo ciaku ati utiganirie indo ciaku no nginya ikare we maitho ati cikire kuhonokia ni giaku arata aku na andu a family nduri ramahurira thimu kamera uria guthiete na na kumahurira na ingi mundu ndari na kindu kumuguteithania atia ndiramahuriire ta riu kuri ciana cia muthee wakwa iragwite kana ngari ringi matukue no matinoka no ndiko andu mathina makinyaga andu anyu nao magakweherera niguo riu tuikarite uguo ithuĩ tuteithio ni Ngai utie no ndungi ungira kwira ati thirikari ya huru ya mundu wikaine ta William Ruto mandeithio nao riu twamathurire onao wanisaidie niguo mwigatwo mutinonio handu hangi ati muguthie kana riu twaigatirwo tore ungihiga uhure nguku ithi kuria rathi ona ni matuteithie ni twamathurire niguo no riu wewe mwega ndona we na nduri na mwana ati urakugia niki itarakimenya ka mwana waka no nyambire ndaneana na kuu oi ndio mundu arora ringi kana ni karateceka ukamboka no ngira ringi mundu wanyu niguo aikare kuu niguo na mwana ucio ni abatara kurora igwa thimu o muthenya ati halo mama nataka chakula niyo kidogo ndeka yetu asa ndiona ikire ndiramenya ndika iretu no ndiciana ciakwa ndio irabatara nyina niguo bas ni tondu ndirakienda andu maguteithiririe ri na magusupport ri ndio haria mangihota maguteithie maguikiria kindu namba-ini yaku ri urenda gwika atia na bezio nyamba njethe nyumba ndihe nyumba yene nyamba nyone ha gukoma niguo na kindu gia kuria na tondu ndiraigua kuramomorwo motho eka ngiri inya ri 11 tell ni ke 11 ke 6000 acres square riu ri maraugire koguo riu no gitwo gwetha nyumba haha no wethire kundu kuraihu muno ndingienda guku no ndethire Kitengera na kuu niguo wauma no wauma biu kabako inuka riu tariria andu aya haha waguo umarore umarerie umerorenda guteithio ri ucoke mahe namba yaku no mere magutumira kindu ikuma ritwa ririko ni ndienda guteithio na kiria mundu ena kio na ko ni ciringi 10 kana ni kibao kana ni 5 tate ci ndeithie nyambe njoe kanyumba gakwa ngombore nyone ha gukoma na ciana ciakwa na namba yako ni 0724 80 27 92 nicokera ringi 0724 802 792 iguthoma mangiritu anjiko giceru
Wow, mwirori wa Paxson TV mutumia uyu na muiretu ucio na aria nge twathi kwaraniria no muthenya wa muthi aria turamwikire hau uguo mutigetikire marareja muthenya wa muthi mutigetikire tuteithie imangai tuteithie ifio na oi tuteithie ito na thina niguo na nĩ njũĩ nĩ megũgũteithia andũ me matũrera hau haha na indo ciakwa ciothe mana ciana ciakwa tũgũpromise atĩ ndũkũrara twĩna andũ ende nĩ megũsupport na nĩ njũĩ Ngai amone kũmarathima mahutie na Ngai amarathime mũno mũndũ kĩrĩa agũtũma Ngai amũrathime niguo yes sawa twĩgũkũ tũrathi tũthiũrũkĩte ũguo tũkĩrora nĩkĩ kĩragĩthiĩ na mbere na nĩ tũgũkorwo tũkĩaranĩria nawe nĩ tũcoka rĩngĩ no tũrĩaranĩria amen. Asante sana. Thank you muno mwirori wa Paxson TV. Thank you muno mwirori wa Castro Media. Uguo mundu makihana na kwina andu ingi muno mena marabatara guteithio no aria twakorerera mukamenya niyo aria mahotetwo muno aria mafetetwo muno Ngai hutĩtio kuna hwaiti ndirare kindu nyure cai mara kwanza rucinĩ mara pole gwicire andu amwe go support na nĩ njũĩ wona mweka ũguo rĩ Ngai amone kũmũrathima na mũtũre mũrathimitwo na mongererwo kuongererwo aria matwĩraga me kũrĩa nja wa bũrũri mũrathime mũno nĩ wĩra wanyu ũrĩa mũraruta niguo amen. Asante sana. Thank you muno tukwaranĩria na mwirori wa Paxson TV na mwirori wa Castro Media nĩ tũracoka o rĩngĩ.